आज मिति 2082 साल पौष महिनाको 19 गते पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा चाहिँ यस श्री किराँतेश्वर महादेव मन्दिरका महन्त आदरणीय पूर्णचन्द्र महाराजजीको चाहिँ 80औं जन्मतिथिको अवसरमा महाराजजीलाई चाहिँ सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित जन्मतिथिको चाहिँ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। त्यसैगरी आफ्नो यस 80औं जन्मतिथिको शुभ अवसरमा महाराजजीले चाहिँ यहाँ 108 बटुक ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ श्रीमद् भगवत गीता दान गर्न लाग्नुभएको छ। साथै 11 जना बटुक ब्राह्मणहरूद्वारा चाहिँ लघुरुद्राभिषेक पाठ, साथै 1 जना बटुक ब्राह्मणद्वारा चाहिँ श्रीमद् भगवत गीता पाठ, साथै 1 जना बटुक ब्राह्मणद्वारा चाहिँ श्री दुर्गा सप्तशती पाठ गर्न लाग्नुभएको छ। सोही कुराको भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई हामीले देखाउन गइरहेका छौँ। पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिको सर्वतः स्मृत्वा तिष्ठत् म पुरुष एवेदको सर्वं यद्भूतं यच्छभाव्यम् उतावृत सानो चेदन्येनातिरोहति एतावानस्य मयि इमातो जया स पुरुषः पादस्य अभूतानि त्रिपादशामृतं दिवि सौदय पुरुषा पादोषिहा भवतो के भाउ पाइन्छ बाहिरबाट मात्रै हजुर धेरै धेरै धन्यवाद है हजुरलाई यत्रो समय आयोजन गरेर ए गौरी घाटबाट चक्रे वायव्य नारायण्य सर्व आद्यजु तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जे के भया दत्तः गावो अजनिरे तस्मा जाता अजावय तं जज्ञं वरेके प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रत तेन देवा अयजन्त साध्यारिकयस यत्पुरुषं व्यददुः कथिता व्यकल्पयन्न मुखं किमस्यासीत् किमोरोपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहो जन्यः कृतः ओरो ददस्य यद्वैश्य पद्यागो शूद्र अजायत चन्द्रमा मनसो चक्षुः सूर्य अजायत श्रोत्राद्वाय च प्राण मुखादग्निरजायत
नाभ्य आसीदन्तरिक्षकोशे स्मरद्योः समवर्तत पद्याम्बोमिर्दिशः सूत्रा तथा लोकामकल्पयन् जत्पुरुखेणः विखादेवाजिस्म्यमतन्नोता वसन्तोष्यासीदाज ग्रेक्मयिद्मः शरदभिः सतास्यासन्परिदाय स्त्री सतसमिद Gracias.